Hayırlı gün dostlar. Вашингтон Ашық Сүйеуші сәхифесі өз ішін тауып етіп, бүгінгі қонағын өзіне әтішті. Бүгінгі қонағымыз бүгін өзіншәліклі шәхіс. Ол педагогик фәннәр кандидаты Балық Бистәс районының Башқарма комитетінің мәғариф бөлігі жетекшісі Илсур Мансурұлы Садыков. Hayırlı gün Илсур әфәнді. Hayırlı gün. Biz sizin şılғатласақ күттік. Интернет бүгін вақыт тауапызға келгеніңіз үшін сізге зор рахмет. Рахмет шақыру үшін біріншіден. Өзіңізге зор рахмет. Хаминте, мен білем, сіз тумышыңыз бән, сіз Кугаршин ауылы жігіті шай бет? Әйе, Кугаршиндікі. Кугаршин яғында өз туып өскен, шының соларын іші өскен егет. Әміне қалған үлішін енді мен білмейм. Міне, менің білмемшілер алар шақ дейдірәлі, шаға көре өзіңіздің балашақ елларығызны, өз еш өсімір шақларығызды теске алып, мәктәпні бітіргеннен соң қайларға бардығыз сіз. Міне шылап хақында шақына сүйеп кетейіз әлі. Міне, нешек деп айтасым келе, сіздің міне бұл сұрауыңызды еме бір жүмле білән сөйлей башласам, бик көп жүмлелер келіп шығар шекерлі. Мәлекен көпме су аққан, көпме ғұмыр өткен, өйде қарсам, иске чөре қалдарсам, нәрселіп әйттіп те болмаған шекерлі. Шынапта Балық Бистәсе районында, Кугаршин ауылында тудым. Әлхамдүлиллә, Аллаға шүкір, бүгін күнде Кугаршинде әнем яши, бұл исән сау. Шуңа бик шатланабыз, сүйінәбіз, чөнки қайтырға орыныбыз бар, қайтырға жұртыбыз бар. Ama sen sağlık versin Xuday Teala. Endi bugün günde eteyim yok. Kızğanış, o bir facialı ölümden vefat oldu. 56 yaşındaydım ne? Kakras benim şu yaşım hazır etey yaşında. Şu an kadar paşağında unutup da koyam, uylap da koyam. Etey de şu ömrüye kadar yaşayan Xuday Teala bize kutlu bergen dep biliyoruz. Kугаршин avlunda okup mektebini bitirdim 82 yılda. 82 yılını bitirdik biz. İki klas, biz iki klasqa 72 bala idik. O zamanada balalar bek көп idi. Şu bir kızık qına aytasım kele, men nechekdir özüm tuğanın aldan yazılgan soң. Әниден сұрайм мен. Әни мен айтам, нешер мен шушылай сен айтасың, шушылай туған, yazылуда былай болған деп. Олам сен өліп туғаштың бай. Мен адай айтты деп филшар апаң бай. Махрибеке сен мана yazылым шатырай, же үләгәле бұл айтты бай. Аллаһу Тәгалә менә гомерне биргән, шуңа күрә бүген хәрлек яшибез, исән сау. Шуңа күрә без аны көлеп кенә искә алабыз инде теге бу сүзне әйткәнгә күрә мин аны бик җиңел генә кабул иттем Аллаһ Тәгалә. Хәзер үле башлагачты ди, моның төбенә төшсәң ди, әллә нәрсә дә уйлап чыгарга була бит дип күрешеп искә алабыз. Мәктәптә бик яхшы гына укыдык. Бүген көнгә хәле үземнең беренче укытучымны искә алам. Кемдер аны сөйли минем беренче әнием дип. Әни сөйлим бүген беренче әтием дип. Минем беренче укытучым булды Илья Николаевич Бачков. Bugün günde onun iptaşı, yaşı 90 yaştan uzak gittiğinde Mahitaba apa, meni bir hürmet eten, mümkün kadar bulgan vakitte onun bilen haberleşeriz, onun halini bilip duram. Men Илья Николаевич Башковқа бик рәхмәтле. Ул минем беренче язарга, укырга өйрәткән укытучым. Без аны барыбыздан хөрмәт итеп искә алабыз сабакташлар белән. Аннан соң укытучыларымнан искә аласым килә бигрәк яхшы безнең сыйныф җитәкчебез Муса Муликович. Ул безнең химия, биология фәннәреннән укытты. Бүген көндә бүтән укытучыларыбызга хөрмәт белән, ихтирам белән искә алып аларны сөйлим, чөнки үзем дә шушы профессия белән киттем. 82 елда мәктәпне бетергәчтен без шушы менә 72 баладан бары тик 3 көне укучы югары уку йортына килдек. Мин кердем Алабуга дәүләт педагогия институтына. Һәм тагын бер иптәшем минем Айрат дигән җегетебез Зайнуллин бүген көндә ул безнең КФХ Зайнуллин Зәңгәр күлдәшли бик яхшы гына ул авыл хуҗалыгы буенча китте. Һәм өченчебез безнең Насир Фәдилан бүген көндә ул вакытта ул инде институтка түгел, университетка керде һәм зур факультетны мехмат дип атыйлар иде ул вакытта. Аны бетереп бүген көндә Яшьләр шәһәрендә яши. Бүген көндә классташлар белән дигән үзебезнең сабакташлар дигән группабыз бар. Һәр көнне хәерле тәтеләп, һәр көнне хәлләрне белеп, кемнең туган көннәре, кемнең уныклары туган, хәзер балалар туган, уныклары туган, шулар белән аралашып үзебезнең көнне үткәрәбез. Кайчагында мин сабакташларыма да бик рәхмәтле бу группада, бу төркемдә торганнар өчен һәм бик вакытым булмаса да мөмкин кадәр алар белән элемтәдә торырга тырышам. Алабугага күчеп киттем. Минем өчен бу бигрәк тәген беренче тапкыр ачылыш булды шәһәр. Чөнки Алабуга безгә бит инде әйтәм, татарча әйткәндә кире як. Моңа карамастан мин аны бүген көнгә хәтлек бик яхшы җылы искә алам. Андагы яшәгән, андагы укыган, бүген көндәге шул студент елларындагы булган кызлар, җегетләр белән әле менә узган җайда генә без үзебез очрашып, үзебезнең 30 елдан соң, 30 гына түгел, артыгы белән үткән елдан соң очрашып бер-бер белән күрештек.
kimlerimiz var, kimlerimiz yok indi. Indi kayberlerimizi tanıp da bulmuyor çünkü yaşlı ömür üzerine ite. Şuna göre bugün günde Allah'a şükür şu inisiyatifini bitirip üzerinden rayonga qaytıldılar. Esra efendim, men işitganim var, endi sizler Moskvada o'qigansiz. Bu shunday turib, tag'in davom etib o'qildimi o'qishni, alla endi boshqa sabablar bormi mana? Bilasiz meni bana mendan so'raydilar shular ekan, Moskvada o'qiganingiz ekan deb. Men Moskvada o'qidim deb ayta olmayman kishiga. Mana shulay ishlagan davrda nechikdir o'zing olg'a taba bilimingni orttirishga kerakdir deb o'ylagach, menga bek zo'r yordam berdi o'zimning eniyim bilen bir doğan apamның малайы İlşat Salahov. Sonra biz sana okurga kerektir. Öküm tamamladı. Neyden nişip okurgan? Öten nişip takırgan. Mesela yok da sen bir köp yıllar işledin dedi. En şimdi sen de aspirantura gidip baramısın dedi. Mene onun eğitimi bilen hem doğanlarının eğitimi bilen İlşat bugün günde bizim de şu bir zor işler işliyor. Hem o bugün günde bizim kimik fenleri bu işe kandidat. Şularның eğitimi hem onlara tamamen Әниемнің абысының қызы, ол бүгін күнде Павловский академия физика спорта туризмда эшли, ол биология фәннәре буенча кандидат һәм ул доцент, зав кафедра булып эшли Эльмира Шамиловна. Аларның ярдәме белән мин кирдем укырга аспирантурага. Менә шушы аспирантурада укыган чорда миңа барырга туры килде Мәскәүгә. Шушы Мәскәүгә барып, шунда укып кайтуына менә миңа ничектер кайбер кешеләр син Мәскәүгә дә барып укыдың бит әле дип әйтәләр. Менә бу шул гына. Мин именно бөтен әйберне ташлап китеп Мәскәүдә 2-3 ел укып ятмадым. Анда иң күбесе булганда 1 ай. Менә ул 1 ай булды, берсесе калганнар шул 1-2 атналык гына булды. Менә күпләрне борчыган сорауга җавап бирдек Исрафән Шәйбек. Аннары менә сездә шундый ораторлык сәләте бар име? Сез ике телендә камил беләсез. Bu armiyada saflarından şulay bulup qaytdım indi ol Сымансыз. Әллә инде Алабуга шәһәре сезгә шулай ярдәм иттеме? Әллә Мәскәү шәһәре шулай тәэсир иттеме? Беләсезме, мин беренчедән моңа бик зур рәхмәтле үземнең укытучыларыма. Мине рус теленнән укытты. Бик тәгән көчле укытучылар Күгәрчен мәктәбендә. Бүген көндә Күгәрчен авылында яши Галиева Вера Фаризовна. Ул мине уртанчы классларда укытты. Әйтеп киттем Илья Николаевич Башков. Hem tağındır okutuşu, o bölgede balık bistesinde yaşaydı, hürmetke layıklı. Biz songu yıllarda o bizim Məğarib bölgede metodist olup işlep, yalvaş yapkan Marsile Apa Mirzayeva, Marsile Mirzayeva, Sabitova. Binalarına büyük hürmet bilen qarayım, çünkü onların bina bergen bilimleri bugün günde elhamdülillah özünün işini alıp barganda, kişilerle arlaşkanda her vakitte yardım etti. Armiya degende, şunlap da men armiyada xizmat etdim. Men xizmat etүнең сәбәбе ничек булды? 82 елда укырга кирсәм, безнең 83 елда чыкты шундый указ. Ул вакытта безнең генеральный секретарыбыз Леонид Ильич Брежнев вафат булу сәбәпле куйдылар Юрий Андреевич Андроповны. Менә ул вакытта чыгарды указ, кайсы югары уку йортларында юк военный кафедра бөтен егетләрне армиягә сафларына алырга. Hem 83 yılının 18. oktyabrında ben gittim armiyaya. Kayda kısmına gittiniz? Ben hizmet ettim Germanya'da. Başta ben gittim Uşak'ta alıyorum o vakitte. Göteborg degen şehirde. Ondan sonra ştab grubu bizden Wiersdorf şehrinde ulaşkan. Ben şunda hizmet ettim. Şulay nasip etken de mene 1985'te bekinde men qayttım. Mene 2013 yılda benim singlimning, bir to'g'an singlimning malayı İlyas, o mening plемяннигim, şuşa hizmet etken şehirge meni şunda olib bardi siyosatga Germaniyaga. Seyahatga. Men şunda barib, şunda yurib, şu o'zimning hizmet etken shaharni, o'zimning hizmet etken garnizonlarga qarab qaytdim. Ko'nglim bek to'ldi. Nişiktir boşap kalgan indiler bizden yazılı kimlik bilen jürgen asfalt tege aytalar indi ana plastikler indi o salatlarda armiyada aytlar anda indi qayınlar usip turadi yol vaqtda inama barıp qaytkan adamın özü көрәсез 8 yıl hazır bular şuna görə men bek tagin armiyani iska alam şunun bilen şuşa iki aytib o'tgan rus tili o'qituvchimning natijasi şuna görə bolgandir men armiyada xizmat etkende bir qator yigitlar Bir Özbek yigiti var, hem qolganlar bütün söyləyim. Rus, Ukrayns, Belarus yigitləri, hem Gruzin, Ermeni yigitləri. Hem sizə də olmağa da Hem mənə olmadı. Əgər şular bilan şuna görə şu məktəbdə olğan bilim mənə yardım etkənlərdən armiyada. O armiya mənə tağındağın bir nığıtıb şu Rus dilini küçəytib qaytardı.
Mısın da sebebini bildik. Esra Hanım, özünüzün hizmet manayınızda yolunuzdan qaysı oldan başka bir şey verdiniz? Bilesizmi nişik, men u vaqtda bizni Magarif bo'lagini yetakchisi Rashod Xavish bo'lgan edi. Men hurmatni eski olam. Bizlar bilan hozirda Rimda turamiz. U mening Rashod Xavishga neyigina tug'il, Magarif bo'lagi yetakchiligina tug'il, u mening o'qituvchimdir. Chunki men 8-sinfda o'qiganda u yosh spetsialist bo'lib qaytdi. Biologiya ham ximiya fanlarini o'qitirga ko'rishim maktabini. Men qaytib o'rnashdim, onun yordami bilan men bek zo'r rahmatli Uli yo'lga avluna. Mening turmush 1987 yılda Ulu Yolga mektabında başlandı. Hangi fenler okudaydınız? Ben bitirdim müzik, fizik, matematika fakülteten, okuttum fizik hem hizmet dersleri. Peki olur fenler bunlar? Yok, bir de ortalık beşiğine. Sizin için olduğunu öldürün daları. Isırması için ben mesela mektepte okuduğum hatta fizik hem kimya bana pek olur verileydi. Şu an bura benim için pek olur. Sizge anlatılırken sizge şeyin verilgen indaları. Dahi. Anlarım ben bilemiyorum siz uğraşçı mektebinde de işlerdiniz. Siz o vaxtlarına iskalırga bir yaratasınız. Nişi gerek anda kolektif neydi? Ben onu iske alırga bir yaratam çünkü nişlepti beydesim ki de çünkü bizim bağlar da şunda doğup şunda üstüler. Bu bizden nişekte durmuşunun en nık başlanıp gitken mezgilleri buldu. Mektep pek elbet. 2 etajlı men mektebine kabul ettim. 12 mayda 1990 yılda. O vakitte tağın etip öten Rashod Xavish meni chaqirib ketadi da. Şulay sor eğer mümkün olsa qaytar o'qishga yaqinroq bo'lib deb qiziq narsa u vaqtda 90 yillarda bütün kishi mol asriy pishan hazırlaylar. Mening birinchi qaytgan etiyanna etiyanna shunday taqdim var. Eti bir evet bular day. Uğraşlar pişen iznagan imdan da day. Foto şey. Bir evet bular pişende bular biz deyip de oyun bir köyle söyleşim indi. Golkana bulmagandır. Mostovkada bir yaşayıp turgan ornumuz 3 etajlı yurtta bütün условиялары bulgan kvartirni qaldırıp uğraşıga qaytıp rahmet Beyran Fatih'e u yardım etti. Yurtlu ettiler bütün условиялары bilen. Arif Rahmish merhum yani Ligiskalam zaman bilen bir yaxşı işledik uğraşıda sahto direktörü. Ağız Sovyetinde şeyleri Roz Abdulna Şaydulina hazır kündeyinde yallayıp koyaldı. Onlar bilen motoruna işlep gitip hem u vaqtda bir part organizatsiyalar var idi. Onun yetakchisi Rakib Garipch işleri Gimadiyev hazır bugün günde Krasnoy Vostok bo'yicha yuqori tegarmanlikda ish olib boradi. Shular bilan motoruna ishlab ketib, kollektiv bek yosh energiya tipli yigitlar, qizlar edi. Mana bugungi kunda borib qoling uroqchida. Hali ana 70% mening bilan ishlagan, mening bilan birga ishlay boshlagan yigitlar, qizlar. Bir ko'ngilli bo'ldi. Bitdagin mektepni qabul etganda men 67 bolalı mektepni qabul etdim. O'zim bitganda 148 boladan qabul etdim. Bunun sebebi narsada edi? Bunun sebebi narsada chunki bu vaqtda pek ko'p shu uroqchida yasharga, uroqchida ish o'rinlari uyushtirildi sababli yoshlar ko'p keldilar. Ham ko'chib qaytdilar. Onun tağın bir sebebi oldu. O'zingiz bilasiz, u vaqtda Sovetlar Soyuzi jimirlay boshladi. Ko'pgina kishilar Qirg'izistondan, Tojikistondan, lekin bizning yurtdoshlar qaytib o'rnashuvidan sabab bo'lgandir dedi. Mana shunday mumkinliklar tug'an vaqtda kimdir elektrib qoldi uroqchi qirlar mana shu. Magarif bo'yiga qachon yetaklay boshladingiz siz? Uroqchida ishlaganda bizning Yevgeniy Vladimirovich Slolov bu vaqtda ishlay boshladi, rayonimizning yetakchisi bo'lib. Yevgeniy Vladimirovich meni chaqirib kirdi. U vaqtda men bek rahmat bugungi kunda yaqin do'stim mening. Sizning shu redaksiyaning bosh muharriri Vazir Fatihov, canım bilan oila do'stlarimiz. U ondan so'ng men bek rahmatli o'zining kurshini bugungi kunda Baliq bechasida yashaymiz. Ramzila Begimxonov sizlarni bilasiz. Sizning har vaqtda qo'nog'ingiz mana Ramzila bilan Vazir do'stim chaqirib mana shunday mumkinchilik bor. Davay balkim nelar qo'shib planlarim bordir degach. U vaqtda ishlaydi Rustam Akivich Vagizov, Amar Ahmad, u mening bek yaqin bugungi kunda do'stim İldüz G'ayozovich Fatihov maktab direktori bo'lib ishlagan. Ular bilan shu chaqirib ketirib, uroqchidan meni shunda ko'charga to'g'ri keldi. Men shundan so'ng gimnaziyada ishlay boshladim. Men 3 yil gimnaziyada direktor bo'lib ishladim. Mana shu gimnaziyada direktor bo'lib ishlagandan so'ng Ilhom Usmonov qaytdi rayonga, u 1 yil ishlagachdim. Mana shu o'rinni taqdim etdi. Mana hozir bunda endi 12-yil bor. Portugaliyani so'radim.
коллектив зор, ниче мәктәп, сезнең үстә нихәтле хезмәткә, ул бит инде тынычлык, җаваплылык сорала бит инде монда. Таләпчән дә буласың, кырыста булырга туры килә. Ничегрәк эшләсә? Авыр дип әйтә алмыйм. Ничек дигәндә, чөнки бик яхшы, бик үзе өчен эшли белә торган җитәкчеләр яшәргә туры килә Аллаһка шөкер булганда. Район җитәкчеләреннән башлап, мәктәп директорлары, балалар бакчалары мөдирләре, үзебезнең методик хезмәткәрләребез, методистларыбыз дип әйтәсем килә инде. Алар белән эшләүе җиңел, чөнки алар үз эшләрен белеп эшли торган кешеләр. Ул бит кеше үз эшен эшли белмәсә, аңа өйрәтеп көн үткәрү бик авыр. Мин шуңа күрә бүгенге көндә эшли торган һәрберсе, һәрбер үзебезнең җитәкчебез белән, һәрбер үзенең коллегаларына рәхмәт әйтәм. Инде авырлыклар бар. Ул авырлыкларны менә шундый бергә, бер-беребезне аңлап эшләгәндә җиңелгә була. Минем теләгем бар инде, әти-әниләргә дә инде һәр елда яңа ел алдыннан миннән сорыйлар. Нәрсә теләр идегез киләсе яңа елда дип. Мин һәр вакытта бер сүзне әйтәм. Киләсе яңа елда әтитләргә Аллаһ Тәгалә зиһенлек бирсен, әзрәк кенә сабырлык бирсен иде. Чөнки әти-әниләр әзрәк кенә тегендә моны күрдем, менә монда тегене ишеттем дип һәрбер нәрсәне белсә дә белмәсә дә сорыйлар. Шуңа күрә әзрәк кенә башта безнең белән киңәшләшеп, аннан соң гына алга таба барып сорашалар, безгә җиңелрәк булыр иде. Мин уйлыйм, алар сезнең бу сүзләрегезне ишетерләр һәм аңларлар дип. Виктор Масарович, менә сезнең хакта мин ничегрәк әйтим, ишеттем дисәм дә гайбәт булыр инде. Әмма ләкин бу сүз булды. Сез безнең районыбыздан китәргә җыенган булгансыз икән. Әстәгъфирулла.